Partiya Demokrat a Pêşveroya Kurd li Sûriyê bi boneya heştê adarê Roja Jinan a Cîhanî û Roja Cil û Bergên Kurdî şahiyek li dar xist. Şahî duh li eywana zana ya bajarê Qamişlo bi beşdariya bi sedan ji şîniyên Qamişlo, nûnerên partiyên siyasî û qada civakî hate li darxistin. Şahî bi deqeyeke rêzgirtinê ji bo bîranîna giyanê şehîdan dest pê kir û pişra xelat ji bo malbata hunermend Saîd Yusuf û Diktor Hiyam Musa hatin pêşkêşkirin. Her wiha di şahiyê de pêşbirk hatin li darxistin û cilên Kurdî yên herêmên Rojavayê Kurdistanê jî hatin pêşandan. Şahî li gel stranên Kurdî yên hunermend lawiyên Saîd Yusuf bi dawî bû. راستي حرصة ليانجي سالانة ببونيا ججنا جني في أهانجل داردخي أبا أهانجي جموزيكي بيتج قالك جني قران بوهاتين حاضر دبن هر وها شخوا بشك هي تيدقو جلي كردي تيدا عرضكن جحمو أم بيجن جلي كردي هريما جزيري بتشدو عيا شرنج جلاهنا تيدا عرضكن أبراستيجي نامي كبر مزنة وكبر قران بهاية وكورو دورة أم بينامي دن جيهاني تاقو حركس بناسي چاندا كردي كالابورا كردي فولكلورا كردي ام بيجن جلي كردي